Mihajlović je streljan 1946. a zahtev za njegovu rehabilitaciju podneo je 2006. njegov unuk Vojislav. Državna komisija koja istražuje okolnosti njegove smrti za sada je utvrdila jedino da je ubijen na beogradskoj Adi Ciganliji. Pristalice Draže pozdravile su odluku suda uz opasku da su oni odavno znali da je njihov đeneral mrtav. Ovo samo još jedan korak u daljem postupku i nadamo se konačnoj rehabilitaciji našeg besmrtnog đenerala Draže Mihajlovića. Druže Tito, tebe Srbi lažu, oni vole